Okay, thank you so much. Apo kada kita manaliman ada kita online lang ta, of course may effort ni ng Tessie Goliaba. Good afternoon. Ito from Santiago City. Ayan, kastamot kada kita mangiman manihar kan makimbagi ti Angel's Jewelry Shop nga kabsat na dito sa Santiago City nga masarakan na po sa J. Robinson's second floor, third floor, second floor. Yan, acidic food court. No kay iyo ti ada gumatang iti balbalitok kada jamante apo nga alalahas iti Angel's Jewelry Shop. Ito Robinson's. Ayan. Itaman ti pagalaan tatikwa iti wedding ring da ading mo. Ayan, dumawat tati discount. Ninang, tawagam ni ading mo Angie. Ayan. And, dagi tayo dumapay ako nga pangablaaw kung kumanta nag-text mo na tika anak ako. Okay. Hello. Okay, yung isa bali mo ti text nan. Hello, Kuya June and Ading JM. Happy listening to Mr. John R. Ong of San Miguel Ramon and to his Palay boys, namely Dading, Jojo, Balawlaw, Tirso, Banglos. Ako sana alsin ko dati Banglos. Daris, Kinyo, Jerry, Jomar, Doming, and Bombo Maru from Noreen and Sam. Oh, aja malablab sa tao ito yung di mo maamuno na dyan construction din no palay buying when I mean no truck scale when no gasolinaan ta makita yung truck scale sa ababa mo yung truck scale sa duwa lang mo ti sumagpang ang dalig. What do you think? Is it a gas station or I don't know. A truck scale? Okay, let me know. Pero as far as I know, zoning permit nga nalang na DJ truck scale daw. Truck scale? Yeah. Yeah, it's a truck scale. Oh, kasi nagababamot. Anyway. Ongoing. Yes, it's an ongoing construction. Apo, di jay San Miguel. Apo talaga nga iti development ti Ramon when it comes to urban panag-urban na ka talaga nagpartak. Kita ni urban development plan iti. Orayon yung amalpas kaha. Pero naman, comprehensive. Iti land use plan iti Ramon kasla nagpartak apo hanla ang nasuro dati 5% nga panag doras iti ili tayo talaga nga napintas apod ekonomiya iti Ramon tata makita mila una iti kinado ti mga lala iti business permits agro-industrial apo nagado as well as conversion of agricultural to commercial and to industrial apo nagado apo talaga nga makapaayat nga kitaan ti panagduras ti ili ti Ramon so kada kita agdama apong opisyales iti ili tayo congratulations apo asay iti nagprepare kiti annual plan annual report iti local chief executives nakiktuta diyan ti accomplishments iti infra talagang apo naka-add-ado and may sa tayong entry for best implementers iti project talaga iti Ramon. So once again our congratulations to our very own Honorable Mayor Jesus Dato Ladaran. Simple ata pero kumugtar dagiti aramid na. Okay, ket Manong June pakablao man ni Franklin Kabat di Ramon Bugalyan Norte. Kaya naawa mo di nakakabilo niya ti kablao. Okay, ibagatan ang ka. Oy, madamag buybuyan ni Antiminda. Oh. Sabado. Hello, Antiminda. When Menendita Balayo. When hi po. Kuna ni Mel Rituria. Kuna ni Melania ang good afternoon sa inyong dalawa po. Watching from Manila, Philippines. Yan. Yes, may sabi nga pahabol nga sunata ka ay nga pangablao ko na to ya. Egrecho tititas ti Ramon ni Cheryl Cabuyadao, no Reniel Pelinio, Nesitas ang and Odessa Pasyon and Bernaline Baniaga. Titas talaga. Ken asawa mi dagiti titos kuno ato. Nga tipos aja, titos. Ana, wrong type na titos kuno nga tipos kuno ano mo ni. Joke. Just kidding. Okay nga rod, may isang sunata nga may paay apo kadagiti tay mamaistra nga talaga mga inted da apo iti agmalmalem ken nagpapanag nga oras da para lang iti panag damili iti ubing tayo kat
amin tayo ka nagbaling nga produkto iti kinagaga dagito nga mamaestra isong naputar ko dagito nga sonata. Ayan, song entitled Antisuping para kada kayo nga rod apo mamaestro, mamaestrami. Ay antisuping agaapan dagiti ubing at tumanen nagipulong tunpan nagaawiden sadakan tuman salangaden dagiti naganaken pimang kapayen si kantuman tidakesen ay antisuping rabi insimumurlagat kapailaeng lesson plan test papers can quizzes tisang sangwem sadakan tupay apaen unadan tu a favoritism pati ni principal ayunan at naganaken ay antisuping unay adungdung unti ubing tay awan balon na pagpasaren no daagibit ket ay ayuem intun isudat din makelen padri kanto pa'y manen isalda munta ATM antisuping ay antisuping mas masetas manting kaob-obraen dayta arubayam nagranyat ay apalak paikit din no pa nagseserek bagkatem si papasu abunagem samtula iyawid no nagtengen bakasyunen ay antisuping di kan samet makasagaysayen kasla kala nakapsut paparaw asum manao ala emunti native amanok pangagas mo taban banok pambaram tun amang ipasada ito'y barok ay antisuping unay adungdung mundi ubing tay awan balon na pagpasaren no daagibit ket ay aywen intun isudat din makelen padri na kanto pa'y manen isalda munta ATM antisuping ay antisuping unay adungdung munti ubing tay awan balon na pagpasaren nagdaagibit ket ay ayawem intun isudat din makelen padri na kanto pa'y manen isalda munta ATM antisuping ay antisuping mas masetas manting kaob-obraen dayta arubayam nagranyag ay apalak paikit din no pa nagseserek bagkatem si papasu abunagem samtula iyawid no nagtengen bakasyunen samtula iyawid no nagtengen bakasyunen apo no income ikan iti definition di kiti linya datang nga sonata apo ket nagado iti hidden hidden kaapay-panan na hindi kadi dati mabasbasan between the lines of that song balong yeah dati antisuping di ba maestra ni Mother mo aliman sige man ada dagitihan kong lesson plan test papers ken quizzes ti sangway magayay naibalikas ko dagita kay nasawen na well-defined iti kaya nga sawen ngem dagitay aditoy ununeg na datoy nga kansyon there are ngamin silent ang manok ajay silent one ato ti silensyo nga kuwada datoy nga kuma tira banat kasi kuma between the lines adagayem kapepanan na say for instance, isaltamon ta ATM, kung na data, I get very realistic. Anya ti may bagam di jay.
Pagpaiso, dagi sal-sal dagi ATM. Dagi nga may sunod at Right. makikita na. Alam pa natin ATM ko na, itek ka nakpila kastoy. Oh, something like that. Iso nga, no dati ti paggaston nga handang kabailan ng taon natin cash on handan, isaldatan ti ATM. Diba? That is very Diba mo mga siya? realistic. Pag-isaldaan ti ATM. Diba? What? Ada Ramon, di ka mo dyan sa bali nga municipality. Apo, okay, apo, pag-dispensaran nyo, di kiti Ngiwa mi. mi. Talaga mo't nga, this piyesa apo kit na aramid, babaen ta realidad nga, makit-kitag iti aglawlaw. Ken, atapay, alam do iti manok, kuna na. Pambaram to namang ipasada ito ibarok. Okay, that is for real, kabsat. Tadamo dagi talaga nga, ubing, adik amo na niya tiawag DJ it's some sort of ethics iti kwa nga dati makita mo lakit di nga nagagatubing uray no handa ka kumakaya iti klase ikam iti pasang-awang ako nada. Oo. In return, ako bang tidmat ati manok. As a gesture of Garka. adupay. Garka. Magtati-divider ka siya. Ay, sa bali mo day giant agbalin nga isuti agbalin nga kuno nga principal one kasi. Oh my god. Anyway, that's the name of the game talaga mga duma masapol mo ti agpalangis just to be promoted. Pagalis. Pagalis nga kunada. Or, as a way of saying thank you, akagaputa ado mo tinaapit mo, kam, itihan lang nga divider, pati DJ 55 inches na colored television nga LCD. Wow! Itid mo kini district supervisor. Wow! Okay, these are just, pagsasaulaeng and saan ko maapong upan iti realidad nga, dahiti kasi unay ka exaggerated nga pa nang i-describe me. Nata pumasa taki din. Oo. Ay, kat. Kuna ni Hi po watching from Qatar. God bless us everyone. Kuna naman Florenda Likhaykhay. Wow. Hello to Ma'am Reynolyn Tabag Imbag. Biwesa na. Ken good afternoon mat jay pwesto na. RNR machine Food shop? House. Kung ano machine shop. RNR Food House. Itara mo. Too much advertisement dito, talaga. Ay, 500 yun. Joke lang. Joke Good lang. afternoon po watching from Saudi, from Marjorie Miguel. Ayan, hi po listening from Hong Kong, ni LJ Fernando. Still watching part 3 from Evangeline Ramela. Oy, thank you so much. Norman Barbosa is watching. Jun Kiban Bonus is watching. Hi to Crispin Ancheta from Bel Ancheta, siguro. Romar Apo, una yun, from Jason Tomas. Hello, kami ni Ginaline Agsaway. Wow. Ayan, and hi Manong, pabati dito sa Hong Kong from Ginaline Agsaway. Pa-shout out watching from Saudi Arabia, from Nieves Cipriano. Hi po from Maynard Castro. Basa kami, tanong mabasa nga talaga. Shout out Apo ti Lemmy family listening from Calgary, Canada, from June Lemmy. Request song Mildred from Mel Ritoria. Okay. Shout out po dito ay Asingan, Pangasinan. Salamat po. Go ahead. From Sige, bye. Cross Nesto. Ako kalata. And Sige, bye. Ganitano Bianca is watching. Ayun, good afternoon. Go. Watching from Lamok. Caught and caught. Open and close quotation with that. Who's that girl? Ganitano Bianca. And, apa nag-sweet? Di ba nang ibagam? Ganitano Bianca. Mate, adalata puso-puso na nga makita ang agawar nitang iwa mo. Awan, Ganitano Bianca. Adalata ni o puso na! Saan yung puso? Ha? Siyempre mo makita gaputang iwa mo dahil Anyway, sweetest day to you. Di nagpay binate. Haha, wala naman. Kadang mula puso-puso na dahil pa nang Nabatikan, ibaga. ganun na. Kadang mula puso-puso na. Di naman ko the request na. Anyway, good luck kanya yung aduwa. Sabi ko mata. Sakbay nga malpas, iti tawan kat adanti mapasamak. Allah. Hanggang Bianca na siyempre, yun. as friends. Yes, of course. As friends. Ngayon ka nang tingin Ada request mo? As friends. As friends. Ada request mo? Kung nagkat pang broken hearted man. Nga Ilocano. Di ka mangamin. Okay nga Rod. Happy Sunday. Ito mamut text line ta dagiti international text basahin ta talaga nga mga nakat talaga. Happy Sunday manong June and GM pa shout out nga po mga karuba kati padang Ilocano ka namin nga gigil ko dito kuwait. Enjoy watching sini kakap sa thanks FDT family is Milena Galiste. Sa letrang B may isa pa ako plus 85 ko na nakapohong ko dito. Hello po kuya aling GM ko ibabati ng po kamo family. Kabot tayo po sa barangay na buwan sa mister ko Sherwin Bugarin at sa anak ko na si Danica Althea Bugarin at sa mga biyerang ko at sa family Bugarin po na nasa Tiaga Isabela.
Request po ng Kailiw Kantola. Thank you. And from Loreline Kabatahay po ng Okay. Hong Kong. Excuse me po. Kasi lang ni Mike Enriquez. Maasya ka Excuse me po. Maasya ka dagiti. Okay, plus 96 ko na naman dito yun. Ang pangkamali mo. Nandiyon ating GM pagkablaungan amin nga tagapadang Ilocano nga tungtungod dito Middle East nga nang nangrol dito Dubai, Saudi Arabia. Pakikantay man dito Wind of Change. Ilocano version nagyamanak mga Sierra Raymond. Saura. Kung na natin. May sabi ako nagapo Hong Kong mo lang ko na natoy. Na yung pangkamali ito. Karoba. May sabi lang kantang idol. Sagot ko tagitipadang FWT. Sa nga lubungan ng nangrol katagitipadang nga miyembro ito sa miyong FDD Hong Kong chapter. God bless us all. Wadi mo yung bagaro. Sino tayo ito? Apo. Number like. Okay nga Rod. May sabi ako nga plus. Plus ito. Hi po. Sa FDD. Pabati nga po lahat ng mga taga-sigay na nakikinig. To Sharon and friends. Ito sa Hong Kong. It's me. Jenny Beth. God bless. From 85. Plus 85 ko na. Ako talaga nga nagwa. Kung nanibiyang ka niya. Talay bagbagayo. Ha 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 ha. Agkat katawa kami. Kini Tricia ito. Ni ading na. Tricia. Hangkan nga ni Kwa Daita. Ni Forcia. Tricia. Ni Forcia Daita. Binaliwan na nagan na. Sumarasano ni 5 siya. 5 siya kung madata. Ngarod. Para ka dagito ay. Siya po sa may libel yun. Awan! Abak ka man, Shoutout po sa Pamilya Balyaw. Awan! Dito po sa Centro East, Santiago City. Awan! Balyaw. Watching from Malaysia, Mildred Manidal from Christine Tolentino. Hi po from Saudi, from Julia Quinoa. Mura lang kalindousan. Okay, at this point of time, bakit may mga sagutan dagiti titas, dagiti titas nga sang ka-mention di ka nakakani Odessa, to Cheryl, to Noril, to Nasitas, and to Bernalyn. Here's a song dedicated to you from Odessa. Kaya sabi ko mga ito na sumarunong rumor kayo apo, nga upan na ag-dinner, iti restaurant kat hanyo nga mari na, daytoy ngari na. Okay, dinggan niyo. Oh, I love this song. Yes, at agreeing kayo ti alas 3 ti parbangon. And obserbaran nyo. Ti aglawlaw yun. Ti aglawlaw yun. Kunana. Sentimental piece. Adda mangaw awis ken ka oras alas 3 ti parbangon sumsumgar amin adut-dut mo may sa papel pinidut mo taawan danong ket ko nampay umnong daytoy di may sa arang ted ken ka ti sakit ti tiyan ketay kina dorbab mo nalaing makidaya ta tagtaga impem unay nudim amaramanan ti handada mangisubot kapay ngamin awan kapkap nakam nagdagpadaya awan makalusot pindaem amin ida awan bain lumakan titungtunganen ngamin awan kapkap nakam nagdagpadaya awan makalusot pindaem amin ida awan bain lumakan titungtunganen. Anyway, this is just a song, Apo. Ayan, to remind you nga dapat ka at i-maintain tayo naging figure tayo. Anang kaputan tayo padaya ka, Apo, kadumutan tayo lumamot, Apo. Haan, kapuputang nagiti sakit tatang rumrumuaran. Arami, diti lifestyle nga kunada. So, tap na maiwasan tayo. Kinarigat niya sakit nga sili, agsili. Diabetic, high blood ko na naikat. Basila ang iti kanan tayo. Di may sa anang ted ken ka ti sakit ti tiyan ketay kina durbab mo nalaing makidaya ta tagtaga impem unay nudim amaramanan
pindada mangisupot kapay gamin awan kapkap nekam no tagpadaya awan makalusot pindaem amilidan awan bain lumakan titungtunganen ngamin awan kapkap nekam no tagpadaya awan makalusot pindaem amilidan awan bain lumakan titungtunganen awan bain lumakan titungtunganen awan bain lumakan titungtunganen. Okay, this is just a song ulitin man na po taamok nga iti barbaro tatang paganurutan tayo kan awan ti invitasyon awanan ti mapan yan so kung nagrigatek padaya po tatang panawan ta tanda ni awan ti umarak nga tattaon hangkas na itin nga ofereng kagsasaugat adula ti umay tatahanan ay kaya talaga nga awan iti invitasyon awan mo ti mapan nagbaliw nga talaga mo tanana okay ana. Hi Esther, nice seeing you in online from Auntie Ida Clinton. FDD forever and with matching puso. Sino? Auntie Kalibuso Esther. Esther, yan. Siyempre. Oh, of course, ni at awagan natin Mildred Pagbagina with her story so inspiring. But then, I do not see any image of Mildred. Basta naman mo nga Mildred, Jai. Kakuna na. Hi, magandang hapon po. Greet ko man ni Adang, Nabubu, the family di Roy. Ayam may ken Jessa, JR nga. Agbay-bayo di kanan ken ni Papa Nama, Jai anak ko. Di ka maawatan una, di ka nga shortcut kanan, ken ni Papa Kastamat, Jai anak ko, kani Hazel Joy nga madi maturog. It's me, MJ Adang. Of La Presa, Bulod na Gongob, Villaverde. Thanks po, Ajay man, wonderful tonight. Ikanta ni June. Thanks po. What? June nga? Sika, June. Sino tayo June dito ha? June nga ko nga, June nga tayo nag-deliver to tayo ko. Formalin. Sino tayo? Ikaw mo dyan lang. Naibangal daw, FDD. Still watching from South Carolina. Yes, hi. Dakamikan bakat ko ti Baro. A fans ti FDD. Wow. Who's that? Agyaman nak, sir. Gerald Cabusora. Oh, idol kablawa man tinaragsa ka 34th birthday sa aking mahal na asawa na si Armin Gawat from your loving husband Junior Gawat. Pa-request man idol 80 birthday song. Thank you. Anniversary da ay birthday gaya. Okay. Hello po, regards to Ruiz family of Ramon Isabella from La Trinidad Benguet. Thanks from Mercy Tango. Hello FDD. Markians Colobong of Payak Jones. Thanks FDD ko na naman. King Colobong. Oh yeah. Watching you guys while going back to our hotel. Karuba. That's from Anti-Charity Lianas. Okay man yun. Dataman kan tayo kung gustuhan. Itirabii para kinibag ako. Dumdum nga gito'y Tarlac ni Heidi Pineda. Heidi kung kuna mo tan. And hello po from Lamut, Ifugao Province. Okay, kanta nga po mga tagapulot. Idol, gusto kong pakinggan kasi salamat Cecilia. Gagarin tulay Pugol Lamot Ifugao. Kita mo kata sa pasabali ti pagkapuan iti text messages. Gusto natin yun. Pakibati po EJ Boy at Josefina Dominguez dyan sa Asingan, Pangasinan, mga Sorbida family. Wow. At Cabiles family. Wow. Kila Alan at Editha Laureta, Dompay at Alaysa dyan sa Puyallup, Washington? Yeah. Puyallup, Washington. From Jim Dominguez. Okay. Napay ti kansyonan taaya ka nalpas mo't datagayam. Iti ko na. At data nili sari-sari. Nga sonata. O dati pang broken hearted tataya nga Ilocano. Ako talaga. Nga mabalingan na pagbigyan ni Bianca. Ano? Diyos ko. Kababain mo ta. Sabagay awang Bianco. Sa Biancam. Maday ka break dagamin kano. Ay, kasano ka dimdeng ka mo ti biagda kasano nga di break. Hindi ako nangangalam ha. Ay, okay. We're just friends, you know. Ay, nagijay la. Broken hearted. Wow. Agor ka ta kita aman ti broken hearted. Ate nga rod niya.
may isang nga sonata nga may paay unay kadagiti pumanpanaw iti sidong ni Ayat ni agor katakita Diro ni Ayat. It's no. Kung manimanan ko bagay ko kano tagpariyaan. Sige. Nya mga gasgasat ko no agyan priya. Mga DJ great ko sa Corodel Reyes ng Advance of Element Wedding Episode. Matigbalikasi ka. Nalalaing ka nga talaga. Agor kata birbiro ka di pang broken hearted. A broken heart. Kita mo. How do you mend the broken heart? Ganun sa sige, pumasa ka pa ibita, pero DJ. Shout out man idol kanyak ito'y Atlanta, Georgia. Nga madi makaturog. Kan pa shout out dagi jay pamilya jay Pindangan family. Ken Guerrero family iti. From Leone Rojas. Watching from Kuwait to Egypt. Sa DJ Pisma yan? Pisma yan? I told you so. Pinana ba ba? Wala kang lyrics yan? Ada nga maingato tanan na baba na. Sige nga, ipatugtog mo nga. Apunta kami kita birbiro kami ti kanson nga pang broken heart. Tagon gunam. Nga tatapayan na. Gur ka man? Sige, ipatugtog mo lang. Suppose I call you up tonight. Ang taas nga. Taas? Mga di. Ibabata basit. Ayan. Ayan. Is it okay? I told you that I love you. Mataas din. Mataas ba rin? Apo niya ang artiga mo. Itanong tayo pa ba? Di ba yan yung pitch mo kasi sa Ilocano? Pitch ko tayo. This one. Original pitch. Suppose I call you up tonight. Okay nga rod, ating Bianca, para king ka, kat sa pila kumata, iti kabitan nga kanito, kat mangkita kan iti tali, nga pagbuka. Para pang bigger to, nagmayat ti kay papanan na dito nga sonata, han nga gapot, ana? No, di Ilocano, namimet kanya maya. Kantain man. English nga, dito social mo, dito nga rod, armam. Armon nga. No, I'm not. Dorogang ala ka, okay nga rod, king ka ating Bianca. Para kadagit broken hearted, ngayong bati da. Apo ng sakit. Suppose I called you up tonight and told you that I love you. And suppose I said I wanna come back home. And that was suppose. And suppose I cried and said I think I finally learned my lesson. And I'm tired of spending all my time alone. If I told you that I realize you're all I ever wanted, and it's killing me to be so far away, would you tell me that you love me too? And would we cry together? Or would you simply laugh at me and say, I told you so? Oh, I told you so. I told you someday you'd come crawling back and asking me to take you in. I told you so, but you had to go. Now I've found somebody new, and you will never break my heart in two again. In Ilocano, Tagunam. Una na datoy. If I got down on my knees and told you I was yours forever, would you get down on your stool and take my hand? But now. Would we get that old time feeling? Would we laugh and talk for hours? The way we did when our love first began. Would you tell me that you've missed me too, and that you've been so lonely
waited for the day that I returned, and we'd live in love forever, that I'm your one and only. Or would you say the tables finally turned? I told you so. Oh, I told you so. I told you someday you'd come crawling back and asking me to take you in. I told you so, but you had to go. Now I've found somebody new, and you will never break my heart in two again. Now I've found somebody new, and you never break my heart in two again. Kunana, iti Ilocano, but madinak tupuluson nga madangranon, tadala sa raka kun nga sabalin. Iso nga, di kan agsubsubli. Di na. Medyo nasaki nga talaga mo. Na nag-text dito, yo. Anak ko na. Request ko man, pagdating ng panahon. Kadaanan nga ba ko? Dada sino dala? Oy, kadaanan na lang ka. From Ate Odessa. Na-receive Oy, ko. kadaanan Na-receive ka. ko ba dahil nakadaanan ko dila umay ito'y mo nga dumaga sa dita malaigigid. Abo, at ang kaanak ka. Okay. So tayo so namang kanta ya. One. May katoya natin des, pagdating ng panahon. Wahaha, kuna naman yan. Wahaha. Sige ah, ikaw man. Ano dito? Ayan eh. Alam kong... Kasi natulogin, ano nga, pagdating ng panahonan. Alam kong hindi mo pansin. Kung nga tumot. Tay? Paano ba? Sige, sampul. Ba't nakasagad na eh? Ba't ganun? Mahina kasi talaga itong kwan. Ayaw nga pala. Alam kong... Lyrics niya. Memorize mo ba? Mati. Search natin ha. Pagdating. Baamon, apo, Diyos ko. I'm enjoying the comfort of the car. Yeah. The comfort of? The car. Ano naman? Ay, kaya siyempre, hindi ka unagtilugan mo. Eleksyon. Sana mabayaran din ako katulad. Sa anin, kababain. Ano naman? Oo. Okay, that's it. Kita, apo. Medyo nasakitin na akin ko kung kikita the oras laang apo kat it's now 2:43. Manulaangan nga oras apo. Oy, kanta ta kayo tikwa, pang Christmas. Berberberan ka. Bayay dia. Gisi kasi nga. No kay mama ka. Come all ye faithful. No kay mama gijemo. Social ka nga talaga. Magiging choice of songs mo talaga mo. Siyempre, pang simbaan. Come all ye faithful nga talaga mo. Anyway, advance Merry Christmas. Talaga natin nga makikita na po. Makita mo, pagsungad ko tati stasyon ka. Dati nakabitin-bitin na. Talaga nga mapanan na iti Christmasan nga di nga mapawilan na. Manuwalangan nga aldawan. 100 plus, I think. Nga aldaw? Okay, Paskuan. Maulawak sa Mildred. Sige man nga Rod, mga sagot naman di may isang pang Christmas. Kati-kati manarimaan itata po nga agar-arapaapan niya nga ta. Iti mairigalog. Ayan. Maya no kasi ti panunot. Dadi panunot mo na niya ti maitut mo ti padam nga tao. Lagi ito mati ang panunutan na kasla kumakanyam amak. Kanya nga ti matanggap ko. Adi kat yung panunutan ta. Wow. Kasla pa rin ka nagsamo tara sa birthday mo. Of course. Para pa rin ka nakato ya. Pick him up, so. My idea of a perfect Christmas is to spend it with you. Kaya mo siyang talaga lang.
In a party or dinner for two. Ayun pala, balance. Anywhere would do. Celebrating the Yuletide season always lights up our lives. Aji emotions ni Jose Marichan. Sige, Rod. Simple pleasures are made special too. Yeah, diretso. And you shared with... Hindi, awanak tuloy. Merry Christmas. Looking through some old photographs, faces and friends we'll always remember. Watching busy shoppers rushing about in the cool breeze of December. Sparkling lights all over town. Children's carols in the air. By the Christmas tree, a shower of stardust on your Ladies and hair. gentlemen, Jose Marichan. Yes, of course. I can think of a better Christmas Oh, than my wish coming true. wow. And my wish is that you let me spend my whole life with you. Looking through some old photographs, faces and friends we'll always remember. Watching busy shoppers rushing about in the cool breeze of December. Sparkling lights all over town. Children carols in the air. By the Christmas tree, a shower of stardust on your hair. I can think of a better Christmas than my wish coming true. Sino matangay? And my wish is that you let me spend Bernie Vera. my whole life with you. My idea of a perfect Christmas, spending it with you. Daji ko amo. Bernie Vera, di tatang ni Martin Rivera kasi di pa nagkanta na. Daji ko amo. Kanta mo lang ni Jose Marichan nga ko. Nga? And I see girls and boys selling lanterns on the street. ko na. I remember the time. Ay bang Marti, paulo na ka na lipa. Strangers A Christmas in our hearts. When's Wala that? na dila na. Whenever there are Ang punsang people malagip na yun. giving gifts, exchanging cards, I remind that Christmas is truly Ma, di ba in matukar? our Actually, hearts. mabalinta ko mga kanta na. At manin, balance manin. Wala, ada. Iba pa taman. Wala. Na, 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 na. Oh. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the street, I remember the child in the manger as he slept. Whenever there are people giving gifts, exchanging cards, I remind that Christmas is truly in our hearts. Let a Christmas tree for a bride tomorrow. Tomorrow. Na, 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 na.
ba yung chorus mo? God, kung na dyan. Okay, that's Christmas. Naman minsan, kantahin na tatang. Merry Christmas! Pangipibo si oras. Ang apulo lang ng minuto. San, apo. Alas 3 and iti malem. Get apo talaga. Request by Kambong Toledo. Let it be me. Kung na naman dito yun. Apo. Good afternoon, Sir Jun. Sir Makwagri man kini Kuya Bimboy Toledo. Okay, tang Birthday na niya ngayon Christmas from, in our hearts, Buboy man. Toledo ng bayan ng Ramon Isabela. Let it me be. Kano po? Christmas in our hearts, man. Kuna na nga talaga. Tante masarakan na tayo. File ko. Sir, good PM. Pahabol ko nga po request. Tommy de la Cruz, San Miguel, Isabela. Nga naman. Ano? Pahabol request ko nga po si Tommy de la Cruz. Nga naman. San Miguel, Ramon, Isabela. Sir, Ano, ang thanks. request mo kanya na? Yan mo. Request man, tay, the girl from yesterday. Para kang tatay in heaven, thanks. From my mother, of course. Nagdamag ka din sa baling kanto. Ang paya, makapiright. Makapiright no ka? Kuhan, makapiright. Napadas kon. Ana nga ta. Okay, so 9 minutes. May salahin nga sunata. Bang ending tangaro. Dati man nabayag tanga kan kansyonan na yan. Christmas ba lang? Pang Christmas? Mali nga pang Christmas. It's too early. May sa uso Ano nga may eh? isang may isang sunatan. Pang November 1? Oh, November 1. Dati nga ron. From Lady Antebellum. Dati version dati need you now as you say goodbye Kaaruba. And God bless everyone. And thank you very much for being with us. Kaya dati ni Manong yung John Seriales. Together with John Mark Pastor Operator, Embalsamador. Ayan, kaya Christmas manen, bonus manen. Ano ba eh? Picture perfect memories scattered all around the floor. Reaching for the phone 'cause I can't find it anymore. And I wonder if I ever cross your mind. For me it happens all the time. It's 1:15. I'm all alone and I need you now. Said I wouldn't cover, I've lost all control and I need you now. And I don't know how I can do without. I just need you now. Another shot of whiskey, can't stop looking out the door. Wishing you'd come sweeping in the way you did before. And I wonder if I ever cross your mind. For me it happens all the time. It's 1:15. I'm a little drunk and I need you now. Said I wouldn't cover, I've lost all control and I need you now. And I don't know how I can do without. I just need you now. Oh, oh. Yes, I'd rather hurt than feel nothing at all. It's 1:15. I'm all alone and I need you now. And I said I wouldn't call, but I'm a little drunk and I need you now. And I don't know how I can do without. I just need you now. I just need you now. Wow.
And of course, into no September 24 abo, iti dito yung tawan. Ang tabayan na kami dito. Turod Sur, Cordon Isabel, abo Uy. ting kam panagkansyon. Iti birthday apo ni Attorney Gideon Kamangeg sa Latan. Kaya sabay lang kumabot. Ado kayo nga makiselfie kada kami today tatur uraya milaunay. Once again, advance happy birthday, Attorney. And thank you Yes. so much sa iti talak mo kada kami nga FDD. Ayan, kaya ngarod until next week, the same time. The And, same frequency, And of course, the same, maybe the same songs. no? The same host? Apa, hindi. Apo, dakat sa balimot, no nga datalaeng. Manong Jun, serial sa katawid. John Mark Pastor. Para into no next week, adda kaming tumanan. Ngarod,